Dilolostro YouTube channel la Hilesh Godi tsikelela ku nupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Ku na nkandziyiso laha tshinya vantshwa nga vhakeliwa hi n'anga emutini wa yena ku landzelerisa eka mhaka ya ku va a hiseliwe tihunyi ta yena. Hi ta tsundzuka leswaku endzhaku loko a ta va tsaleriwe papila kusuka ehosini leswaku ri fanekele a ya tenga ku na timhaka leti a faneleke a ti tenga ehubyeni. Hi siku leri a fanekele a ya ehubyeni u kume leswaku ri tihunyi ta yena ta karhi ta dyadyamela, tihunyi ta yena ta mpandwa, naswona u vuye a nusa kuma kombisa leswaku ri u lava ku yisa etin'angeni leswaku ri va ya wu tirha. Hi ta tsundzuka leswaku ku na un'wana kuma a nga wu vulavulela karhi a wu chela hansi a vula leswaku ri munhu loyi a nga hisa tihunyi ta yena swi nga tshuki swi n'wi famberile. Kasi eka nkandziyiso lowuwani u vhakeriwe hi n'anga emutini wa yena laha va ha landzelerisaka timhaka ta munhu loyi a nga hisa tihunyi ta yena leswaku ri u ta penga. Hi lowu nkandziyiso wa kona. Amlosa vaseketeri va tshinya vantshwa na va Mr Boti happy laniwani ni mi byerini ni ku demo mi hisa tihunyi ta mina nkuma langutani la ku ta na problem vakayi Boti happy va kwate ku kwata va teka ya hi voxe va ku white celebrity ya hina ya ka Gaza yi hiseriwa tihunyi ni ya le kaya va ta na doctor la ni le ku ta na problem wun'wana is going to be Matt Lemon. Swi tiveni kahle ku n'we mi nga hisa tihunyi a swi tshamiseka ngopfu leswiya loko ku ri ku nsati wa wena emiyimani va kona Bishop Giligili la swi komba ku nsati wa wena i ta tswalela hansi sorry ku va hi ku tekele n'wana mfo hi wena nga phaphani Dilolostro Dambavisa malo